chalenga rulingi zamani. First Lady yaikahambuga nkuru za municipality ya Ntungamo kandi yayakirwa bebembezi becwekeki omashemero mingi. Mukamukuru w'ihanga Janet Museveni kandi ori minister w'ebyobwegyese hamwe n'emizano nagira ngo okweguza otarikubika ni kimwe ha bintu ebizingamiza entunguuko mu ihanga. Baba serious about saving. But every week bajo sente kwata okubona nambyo kujoto tumweno kubinganaji kaze kubugoro mwana something kaze kukoze sechi cyaba nicyo basakutegereza iwo fo kugenda ubutsende bwa utompaka itabanya dini niza kwatanza na government tubingo bworo arengo bwamaka arengo ba district arengo bihanga kandi surena na hero. Oguhona yayongera yashaba bebembezo kubetabaza z'abantu abo bari kwebembera omukubashakira okurwanisa obushomankuzi hamwe no korra entunguuka. Nyenda kumanye principle ya volume kumukugira abantu bengi no bakubana na banking of sente buke konka bari bengi volume y'abantu neja kuleta sente nyingi. Mama, in this product will ensure that as she is banking her 20,000 every day, we'll take off a small amount like 500 shillings. In 1 month, she will have bought enough insurance cover to cover things like maternity. Abebembezi b'ekyanga eki hona hine bagamba abantu ba banka mutuyambe munonga, you give us money tureke ngwe twagiraho ebintu twagiha mutindo gwo kubanza twabutinda mutindo gwa kabiri then twaguza ebintu obwengo twija kuba tutunga sente nyingi. Kora business bwitu nk'abakazi kandi tuzongombe byabeterine kugira ngo biro bwinji no shanga abakazi batine korato nika security byo kujya mutaka yirukanga munonga tukirukangira banka tutakabwine entasiya tutakabwine bitwaye korire ebitura saving tukabona nitwo kubanza twa saving mu banko omwe tutakagire kuza kwirukanga kuza kushaba roni. Obwahati ihanga Uganda ryo muhuru yo kurwanisa ubworo korabero mukongera entasiyo mu bantu ba burijo hamwe no kutungura omutindo gw'ebyamagara omu byanga. Aha bwa TV West nde era akiza.